Shua banwan ka election jong ka KHDC, keladun ke jingpen bet banagaliang jong ka Autonomous District Council, kelada bantau da ka kenuhun Demi Limitation Committee, ban pet ya ke jingpen he, ne ban pen bet ya ke constituency. Hinin kesengi kata haga khat nyau trik unai wing arjar arkulai, kelawan sya kilat pathai kubor banai jingpen banapai ba, ne ka public hearing, ne ka jing bisar ban pen syai ba. Ia ketiga Demi Limitation Committee la ajing itu daulat ke jela hak bau chairman jangka komiti u Dr. S. Khars Imli ubolong ru unong bisar bala syongthai ke district council harengkat u Dr. S. L. Marbeniang beri MLA Barim ke kong R. Marbo ke beri hikai ke bala syongthai u Dr. D. R. L. Nonglaj beri Professor Department of Kasi Nehu bermember sekretari u Bak M. Kharkrang beri sekretari bala syongthai jangka KHDC. Ketika jeng temu pihak ya ki constituency ki bahap apa ke KHDC lai thu dagi dikot ke komiti hamakeran sekilat pathai kubor ban pentip ha ke baidi bat kesni ki tarik ban penlong ya ki jing sngap halor ke jing sungo jong ki pajba ke ban sedang nadu mentau benai u Dr. S. Khars Imli chairman jangka komiti rengkat bat u Dr. S. L. Marbeniang beri MLA Barim u Dr. D. R. L. Nonglaj profesor ke Department of Kasi Nehu bat u member secretary ba M. Kharkrang kilai thu ba yegne komiti lathau ha ka arpau tarik urisau arjar arpulai badadin ke jinge syong jingelang ke bala arsen ke komiti kelarai ban penlong ya ke jing sngo lane ban pensngap pajba lane ka public hearing na kementaki arpau khandai teli ki constituency. U chairman u Dr. Khars Imli ulai thu baha ka arphui tarik unaiwing arhajar arpulai ka public hearing kan long ha South West Khasi Hills ha office KHDC na kementa ka constituency mau kerwat bat langrin ha ka arpu South tarik unaiwing arhajar arpulai kan long ha Eastern West Khasi Hills ka bat long ha Mairang Circuit House nanta ha ka arpu pra tarik unaiwing arhajar arpulai ha East Khasi Hills District kan long ha seorang kham mau kenro nongkrem lang kerdem laikro nongsken bat mau senram constituency. Ha East Khasi Hills kan long ha ka sitarik nopra arjar arpulai ha Sora Civil Subdivision na kabenta ka Sora Batchela nanta ha Riboy District ha ka Henry Trik nopra arjar arpulai kan long ha District Council Office Nongpo na kabenta ka Jirang Nongpo Mohti Umsning bat umroi constituency. Ha ka khatlai tarik nopra arjar arpulai ha East Khasi Hills District ka public hearing kan long ha KHDC Shillong na kabenta ka Melim Laban Mauprem Nong Thamai Laj khra malki mau khar penthorom khra jayau maulai mau plang dingyei bat nong spung soyong khatue ka hearing kan long ha khatsan tarik unopra arjar arpulai ha West Khasi Hills District ha KHDC office Nongstoin na kamenta ka Nongstoin Rambrai Jerngam Motion Road ha kete jing pen bana laong ru ba kirang ba sinong ki nong sen syar hima kilong ki bakong san bha bani simpenta ha keneng public hearing pai ba gi ot tin mata hamo kan ge experience syam mangin mai cross district kat bala ban keban kong kaba pada ru in pe communication na police station kamdi ban jingai tane madon ki constituency ke he ha kaba hi asong ni chairman ne ka wei sok son aja ka wei ka san aja yele ka bala ban penjang tenan kadau ngimla ban lut chairman kisnom man sa bitinge pe ba ni la select ada important center ni ngap itu ge ba kham shamstom kham tam e bijingai te halo ke experience lama jadi ko be ba buat new buat tripai ba ni sistem tripai ba sistem maro tindak tahu hadi mau ba ro untuk lami itu stick Eastern West ki nilai bala akan cross ke South West hasil ini baga West hasil ini kita nak guideline juga komiti unon kita buat ni kalau ya delimitation committee kebantuan keren ya ke delimitation bill dan kebantuan ki apply to the constituency ibahap ako putusan jang terkasih akan mas district council kumta ke komiti kalau isyong berperkat batpania mirjimut hati jigede berkani bagi buku iki public hearing kenapa minyak pan snapul iki kebantuan pak dan pantong halor jang kani kijing temu kumta nila perbet kumne harum kat kum ka jing perbet na kaliang jong kali ka komiti jumi ka delimitation committee ngilabu haka arpui tarik jom punai matau punai ha Southwest Khasi Hills bat kajaka bagi perlong kadai hapo yung ka office yung ka district council hi hapo mau keluar kani kalau nak mendaki atli di constituency ka mau keluar bat ka langrin nanta haka arpu South tarik jom punai matahin punai ngin
Leban penlong ya ka public hearing apo gani ka district Badang Mitmai East and West Kasius. Bat kecekagi penlong apo mayan. Tinanta aga advokat tarik mentau benaihi ngin penlong na kabanta ka East Kasius kamay kini maki constituency kibon. Ni haban pihak haki arteli kibanta. Haka advokat tarik ngin penlong na kabanta ka Sarakam constituency mau kenrau nang tanong kran langkerdan laikro nang tanong sken bat mau sundra bat ia kene kejaka berpenong ia kene ka public hearing ni bu apo ka official ka district council ni apo shalom tenanta haka shitrik jong bulai Desember pat ngin penlong apo sora civil subdivision bat kejaka berpenong kadai hi apo sorahi nakam kini ki artli ki konsekwensi kata dengan seorang konsekwensi bat kasyela tenanta haka real tarik jong bulai Desember ni penlong ya kaneka public hearing apo nakam kari hoi district bat kejaka berpenong kadai apo district council office apo nompo kadi nakam kini ki santli ki constituency ki badan apo Priboy takut ke jiran nompo mahati umsning bat umroy tinggi perlong ye kini haka ndreu tarik jong bunai Desember tenanta shushu haka khatlai tarik jong bunai Desember ngin perlong yang nakabenta ka East Kasius district nakabenta kiwe pat constituency ki bompat perlong Badia kini rupa cakap yang perlong dia apa office jong ke district council ni apa Shillong. Bat kini kadai nak kabutta kini ki constituency harum. Nam tak kemulim laban mokran, nam thermai, lai mukra moki, mokhar utharukra, jayau, molai, moklang dingye, bat nong spung soyang. Te nanta katu ngibu ka public hearing da kabenta ka West Kasius ba haka khatsan tarik jong bunai Desember arja tulai bat ikejaka ban penlong ya ka public hearing kedai haka office yo ka district council apo Monston bat kene kalong da kabenta kini ki konstituensi harum namta ka Monston Ramrai Cina bat kamau sendro. Baru kali ia kini ki public hearing ni lagu bahkan sedang hakapor khatway bije non-stop bat ni bo hatu saw bije. Bat kini ni syubu kini ki public hearing. Nama belai ba ladaton kilo-kilo ki jingi ai lani ki jingi syemjumut na jeng jeng pai baru ngilong kula kloi ban pediam ban sengap ye ke ba kidan batong. Bat lesi lada dan don susu nomor ba kamtam ka East Kasius idan bun bagi konstituensi. Te kumta lesi ngimla or pedap hakiniki tarik ke bangela buru. Lada ka lor kasya ngila ban ailat biang ban sengap data. Te kumta ni nakaliang jogi kum ka delimitation committee ngikir parti ki pajba jong kini ki Barukan ki konstituensi ki bahar apo jong ka Kasius Autonomous District Council bakinwan syakma ban peni ya kino ki jing soror kam na kaleng jong ki kumno ban penbet kam ha khnang mangila ban penbet ha kata kom bakan suki ki padba bat kum juru kan pen suk ha kom sensyar hada ha kejik pelian ya kejik sensyar apo jong ka District Council kumpakano hajar kalau mentah kali kelas election ke PMDC kalau sausan hajar plus kun pelat sampel hajar kayak betah baduna pelat ga tuput kan kum di jinglap jungi margin padio ndut ni nang hajing syang ni wan information ke tradu mentah ni padio ten long ni base na ke ikba ngiyo I akan eka kan election ba ada kebarin tam kadeka laban mau kan oi dan kita khara raja ni boleh kat kum kajing perkat na kaleng yung ka district council kalau markidan ki pajba balawan ban ai representation
bagi kuat nak penhap na kui ke konstituensi syakui pat te de halor jam kata nisa nagaleng jam ka executive committee isa form ke delimitation committee hadin makilayo ka approval no governor ban le ke ne banta te de nomor bakiton ki representation Ini kan terekam suak election. Kumba kidon kini ke jingpia ya ke district Thmai ro le jingmi ke district ki ba Thmai dan ki constituency ki ba kawai constituency ka hab agawai ke district katu ke ngi sinong khambon ki sinong pat ki hab agawai ka district kum kita ki ai na tadon pat ki MDC constituency ki kenthop ye kisnong ki ba ha ke MLA constituency kem kenthop ti ki pai ba ki don ka jing snow don kam ba kin hap no hajo ndai la ki pai ba kim don keno keno jing ya kata le se committee kan nam la ba no ndai ngin so pet lagi ta don ko wai ba ka ba komson ke dai ki jing pun palat ki pai ba kum ka pario mo ta resan ro ke dai ka constituency ki ba he ba ba ke jing don ki voters badan kisnong kita ongno ki tak David siapa jong kanong stone conference kita hap second conference kum kitu ki ai pai ke dakwa dan kum kitu ki sinong ki ba ka MD conference kum ka West Coast Hills pada kum ka Noviat ka nginyong kum ban sukuda nuksa ka MD ki hap sitai sa ramran dengan ba MDC pada ki hap sisa anong stone kum kita ki ai ni haban berkat nama bagi pai baru kila pa ye kising kepat kejong public hearing te nagalen jungi ngin persian banle kat kebangila te lada ngimla ngin hak syethu ngin yale ban pendep be kata te ndai lada jaba ngimla kata te kesyong haga kata ka authority ke appointing ni banle inle kumno haga kata dari kejing tumu jungi ini lah iban pendek kata